Okay. Ngithatha ingane zesikole eMatimatolo ngiyise eMbulwane. Okay. Ngitholana lo mfazi ke lo ushuthe no grade 12 bese ngimthatha ngithi yazini Umatric. yiso matric akahambe ephi yena ayofunda. Okay. Ma ngiyomfundisa lapha ngimenza isinesinye kanti uzofika aqome lo mfazi. Awu. La esikoleni. Yebo. Mina ngazi ukuthi lo muntu uqomene. Wena umuntu aqomene naye ngangingamazi. Yabo? Until mina ngithola iaccident. Yabo? Okay, ngale khumbu hamba ngayo. Yebo, ngaba ningane zesikole ngaphuka unyawo nezimbambo leso 3 zayiphukile. Okay. Bathi bangithatha eMdlovane bangisele Grace, kunesibhedlela bathi ise Grace eMaritzburg. Okay. Mangifika lapha afike lo mfazi lo elwezwa ngibona mefile njalo ngibuza ukuthi ngibuya nini njalo intathana ngibuza nini faka phethe imbali namakhadi inkingi ezokubona ezongibona intento umuntu wakho intento uzazokubona ulimele wafika uduma kude ezongibona ngizongithini mayefika uduma kude athi indoda kunjani uthe ngiyabeletha emfowethu kubi manje okwehlele kodwa futhi manje awubuye mfowethu awuqinisele ngoba lento eyenzeke emzini wakhe ayiseyiki kuthi uduma kude manje uduma kude ngizwe ukuthi ngithini ya ngithi mina yini athi hayi kunendoda lapha ehlezi ifika lapha izodla umkakho wona sesibhedlela la khona le ndoda isike iphume ihamba nge-BVD emzini kwakho kwami emfowethu lo mfazi ushuthi ufika ku-Thursday mayefika lo mfazi ufika ku-Thursday kwaku-Tuesday angibuza ukuthi mina ngibuya nini mina sebengitshelile uphuma nesibhedlela sebengitshelile mina odokotela ukuthi bazongidischarge nini bazongidischarge Friday ngingamtsheli mina kuyena ngithi mina kuyena hayi ngivele ngigule uthi ngisafa angazi ngizobuya nini yabo kanti mina sengiyazi ukuthi ngizophuma ngaphuma mangiphuma ngalesikhathi ngisahlala ekhaya sengihlala sesakuthenga umuzi nanomfazi angithi mangiphuma ngingaye emzini wethu ngiqale ngiye ekhaya ngibuye nesibhamu mangibuya nesibhamu ngiphethe ukhiye wami ngithi wasendlini ngingene akazi uyabuya wena ibathroom yesakhiwa ngalesi sikhathi mangifika elokhuzaneni uyangizwa ngithini emzini wami impahla zami zonke ifakwe koplastic abamnyama zifakwe le bathroom zifihliwe la endlini sekukhona into yale ndoda yonke into yale ndoda ngafica icathule engaka ngale ndoda noma igqoka size 11 ngafica icathule esingaka sekwayo le ndoda ngihlale wena mfowethu kwathi ikhathi mazithi wa7 ngikhumbula kahle ntambama ngayizwa ngicishile le ndlini ngathi akunamuntu ngayizwa imoto ifika yalo mfazi okay into yokuqala engayizwa ngeze icapha ivuleka zathi mayivuleka masevela zathi bhunga la zathi bhunga okomuntu babili laba bantu ngizwe asiyo umuntu oyedwa ngaleso sikhathi ngise bathroom ngasho umthandazo omncane ngathi uNkulunkulu namhlanje into engizoyenza makufika noma ezokwenzeka kumina ngicela ube nami angikwazi ngizokwenza noma ngicela ube nami hayi bangene ngiyeza kumnandi ngezwa kuwapho amaplastic khona lapha ekitchen bebhutile ndoda imbhudubeza babhudubezana lapho umthatha umgibeze ematafuleni ngezwa umlenze lo wawungathi usupholile umlenze ngikuthi ngaku uzoqaqamba kakhulu ngaleso sikhathi makufanele waqala phansi umlenze lo ngathi mangifika yabona mina umkami lo ngangakaze ngimuhle ngimbhekise ngemuva ngathi ngamfica bekhulana njengezinja into engangakaze ngenze umdla ngemva owakho wena ungaza umdle wena umfowethu ngake ngaphelelwa amandla yaphenduka le ndoda mayiphenduka le ndoda kanti le ndoda ngiyayazi ibihlezi ithi umzala wakhe le ndoda nambe nginokuyibona amahlangane edrobheni ngikhipha ama100 rand ngithi sibali kunjani bamba la sibali kunjani kanti umnakwethu ngaleso sikhathi ngiphethe i16 lani nenhlamvu ezu6 eyokuqala ngayishaya la empondweni ngayishaya la kulo mfolo hayi sakhamisa ngasiphendula noma sefile ngamshaya ngesiduku uzasho ukuthi uyahamba hayi ngamchofoza ubuso lo ababonwanga lo yamuntu ngabuyela kula kulo mfazi uyakhala ngaleso sikhathi ukhalelana bambamba ngenkani uyakhala manje akasazi ukuthi enze njani ngashona ngaliku yabona lapha pheke wardrobe ngaliku ngangibeka umkhonto ngeza nomkhonto ngawufaka la kuyena ngaphansi waphuma la
kanti uduma kude kwenzeka yonke lento uduma kude usefonela amaphoyisa uyitshela ukuthi mhlawumbe siyadubulana lento yindoda eyidubula mina oh kade ngushaya kanti imeshaya wafonela amaphoyisa uduma kude mefonela amaphoyisa uduma kude ngathi nami lapho umqondo into yenzeka yonke ngokufasa yonke into manje fast yangicabangile kahle awukwabo ukuboshwa kwami kanjalo thatha amaphoyisa asematimatolo ngalala elokhuzaneni eMdlovane ngolesibili ngahamba ngobingelela imantshi imantshini kwathiwa no leli cala lizodlulela emajajini lapho ngabaleka ke ngawuhlala emandeni ngifike ngasebenza kunenye inkampani yakho okuthiwa yini iGoma bese kubani ngaleso sikhathi bese ku-90 bese ku-98 ya ngasebenza khona izinto zahamba kahle lapho la ngenzani khona ngasha umlungu-ke lapho wengafuni ukufona ngasha umlungu wagijinyiswa iphoyisa ngabaleka ngaze ngosebenza ophongolo mangisebenza ophongolo ngasebenza-ke kahle-ke khona laphana kwasho ukuthi ngasuke ngaqonywa umfazi womuntu mangiqonywa umfazi womuntu kanti sebemtshelile ukuthi uma ungekho uyafikwa kudlamini le ndoda wafika udlamini silele sasele endlini karawu indlu wayichela yonke kwasho ukuthi wena nginesayinasi ngiyeza ukuthi sekuyanuka ngizwe ukuthi kunuka upetrol la ngamuze kwehlele lomnyango kavusa ngamathi yewe siyasha manje kanti uhamba nobani noNqumalo uNqumalo ngiyazi ukuthi uphatha isibhamu uNqumalo umngasemnyango bethu umshini omkhulu ya ukade ukuphuma ngatshela lo ngathi singasaphumi ngomnyango uNqumalo umngasemnyango njengoba le ndoda ndisawufuna umentshisi indlu kwakho yatshana bathatha ilokhuzana ibhodi lelizulu ngaphindula isivalo ngagibelela kulona ngathi la wena ukula ngamuthi ulutshana ngamkhipha phekwendlu umnyama ngaleso sikhathi ngamkhipha ngendlu phekwendlu laphana ukwama laphana ubambe thengawo ngangimlandela ngaphuma ngajikela phansi ngathi akeze ngamnqaka ngathi ngamama njengana laphana wabuya le ndoda leseyizoshisana ishisa indlu wathi abashe izinje kanti kuyambuka nje ngihleli lapha yani ngahamba-ke sahamba salala kukhumalo weyimpolomane salala kakhumalo kwathi ngo-3 ekuseni ngahamba ngawovusa uthabetho webolekisa ngemali bafike ngathi akangiboleki i-600 rand funa ukugibela manje ngihambe ngiphi engolweni nendawo bakhisa iharding wangiboleka u-600 kuzalayo ngathi azidluleki kuya kwele ndoda angithi yona yazi ukuthi ngishise nena yavuswa yini kuko futhi nami umqondo usada kobuthonga mvule amehlo lapha ngangiphethe intumeni hawu ngawufaka la waphuma la kufika kanjalo ngathatha le ntombazane-ke le kwakuyakandovela kwakuyasepotshepskin ngathatha le ntombazane-ke sahamba-ke sawusebenza ey'ngulweni ngisebenzeke khona ngoba ngabona laphana ngathi uma ngifika ngabekwa ngaba yinguli ngoba mina bengikhalaza ngengoba ngaphosi yonke indawo la ngifika khona mina ngifika ngiphansi ngasebenza-ke ey'ngolweni kwaze kwasuka umona kwenye indoda kwakuyakamkhize yayiyimpondo yayithakatha leya ndoda liyana yayikade ishaye uSibiya ngomvulelo yamshaya ngomvulelo waphuma impethu imshudisi uyangizwa ukuthi ngithini yilapho-ke la ngamqophela khona umlando ngamtshela mina ngathi ngomufezi awumbiwe wandawonye wathi sokwesibona ngamqophela umlando ngamqophela ngakhipha wonke amadoda enkompolo ngathi ehlezi kwazi izulu ngathi umfeza ume lapha ngama njenganala wama njenganala ngathi ekhaya uzana nje ngezulu kwake wathi uyashaya ngezulu washaya isihlahla esasiseduze kwamsavuka uyangizwa ukuthi ngithini mina makufanele ngiliphose kuye ngaliphose emzini wakhe umuzi wakhe ubona njengalapha ubona umuzi wakhe usuvuda ngokugetsha yena ngamiyeka ngamabomu ngangifuna ngikhombisa ngithi ubethele ngathi angashayi yena ake ngishaya umuzi kuqala umbundu akalutho wathi uthi uyazazi wathi uthi uyaphendula ngezulu lashayala njengana la kumina abuyisela athalimthatha lashaya inkomo ezimbili esibayeni kwakhe ngisamkhombisa nje ukuthi mina umuntu ngiyawazi hayi waqasuka wangathi wayephethe umkhonto wephethe umkhonto wathi uthi uyangihlaba ngomkhonto wadabula isikipho umkhonto waphuma njenganala uyangizwa ukuthi ngithini angofika
ngabheka phezulu nginya wakhamisa sengiphambi ngamkhinya wakhamisa ngangiphethe umbeselo wamasosha ngamnqamlolini ngamnqabula amasende hamba ngowakhe intelisi namanje ukhona lapha ngami wathenwa yimi mkhulu phela ungaka akakwazi ukukhuluma mekhuluma uyashesha wathi wathenwa yimi ngibalekeke lapho ngasuka ke lapha engolweni ngazosebenza phi empolweni kunendawo kuthi empolweni la ngaseMaritzburg yazi empolweni ngilapho la ngaqopha khona umlando empolweni